pagkalisod ba yagid mga lagad kung naiapan ang imong kinabuhi? Nga naman, mauman ni sa ang gamito ni Satanas. Kanang apan sa atong kinabuhi, may nga Satanas nga, simba man kay angay. Nga, kuhan man ka, kining adik man ka. Man ka nga, di sa mo simba, maulaw ko sa Ginoo. Pag mo santop na sa imong una-una, nga maulaw na ka sa Ginoo, wala, Satanas na yung nagsulsul na, kay, di man ana ang Ginoo. Ingon ang Ginoo, yanhi ako, dili alang sa mga matarong, kung dili alang sa mga makasasala. Nyamingon ka nga, maulaw na kumuduol sa Ginoo, kay, grabe man ko kabadlungon ay. Tapos Satanas katawa, hehehe. Na, yun, maugin ay sakto. Dapat maulaw ka, kay, di ka maulaw, duol-duol ka sa Ginoo niya, pareha man ta, demonyo, patay ka. Para mausab ang imong perception sa imong pagpangalaga sa Ginoo, dapat patabang ka sa Ginoo, Lord. Dili ko gusto nga gamiton ko ni Satanas. Gusto nako nga ikaw mo gamit nako, dili si Satanas.